Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwinjiye mu kibazo cya Vestine na Dorcas cyatumye havuka amahari hagati y'abanyamakuru Karangwa Jean Michel, Mike Karangwa na Murindabirene uzwi nka M Irene kuva ku itariki ya 7 Nyakanga 2021. Uruhando rw'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda rwigaruriwe n'inkuru y'itandukana ry'igihe gito ya M Irene n'itsinda ry'abahanzikazi bahimbaza Imana rya Vestine na Dorcas yarabereye umujyanama mu by'umuziki nka manager mu kiswe M Irene Empire. Kuri uwo munsi M Irene yasohoye itangazo avuga ko yatandukanye na Vestine na Dorcas batangiye gukorana muri 2020 umwaka ushize. Umunsi wakurikiyeho ku itariki ya 8 Nyakanga 2021 M Irene yakoze ikiganiro yifashishije umurongo wa YouTube y'inzu ye ifasha abahanzi Yamiye, avuga ko mu gutandukana n'abo bahanzi hari abantu babiri inyuma. Yashyize mu majwi Nzizera Aimable ndetse anakomoza kuri Mike Karangwa kuko yaramaze igihe akorana n'uyu mushoramari uri gutegura igikorwa cya Rwanda Gospel Stars Live. Kuva icyo gihe bwana Mike Karangwa yatangiye kurebana ayingwe na M Irene kugeza ubwo anatangaje ko azamurega, ndetse ku itariki ya 19 Nyakanga 2021 icyo kirego yagishyikirije sitasiyo ya RIB ya Nyamirambo. Mike Karangwa usanzwe ukorera kuri BTN TV yareze M Irene ukorera Isibo TV ko yatangaje amakuru y'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga anamusebya bikamuviramo gutukwa, guharabikwa, guterwa ubwoba no gutakarizwa icyizere muri rubanda. Muri icyo kirego Mike Karangwa yavuze ko M Irene yavuze ndetse akandika ku mbuga nkoranyambaga ze ko ari umugambanyi, igisambo, kuko ashaka gusenya ibyo yagezeho amuteranya na Vestine na Dorcas. Mike Karangwa aheruka kubwira ikinyamakuru rya Kadomo.com dukesha amakuru ko yiteguye kumvikana n'abamuharabitse mu gihe baba bamusabye imbabazi. Yagize ati, niteguye kumvikana n'abankoshereje, ariko igihe batabikora nziyambaza amategeko kuko afite icyo abiteganyaho. Amakuru agera ku kinyamakuru rya Kadomo.com nuko M Irene akurikiranwe adafunzwe, ndetse uyu munsi akaba yagaragaye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamirambo bikekwa ko yaragiye kwitaba. Nyuma yo kwakira iki kirego, RIB yatangiye iperereza kugira ngo rero hamenyekane ukuri kw'ibivugwa ndetse hanashakishwa uregwa kugira ngo abibazweho. Mu gihe M Irene yahamwa n'icyaha yarezwe cyo gutangaza amakuru ibihuha, yahanishwa ingingo ya 39 y'itegeko nimero 60 agakunika beranye na 18 ryo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 na 18 yerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, ivuga ko uhamijwe iki cyaha ahabwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka igera kuri 5 y'amafaranga y'u Rwanda, atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tuve kuri inkuru ya M Irene na Mike Karangwa ndetse na RIB. Birumvikana ko RIB yatangiye gukora iperereza ku biregwa cyangwa se kubivugwa kuri M Irene Murindabirene Irene. Ahubwo dukomeze turebera hamwe n'indi nkuru ivuga yuko u Rwanda ngo rwaba rwumviriza amatelefone y'abantu batandukanye, ndetse bikanavuga ko rwaba rwarumvirije telefone y'umukobwa Rusesabagina witwa Karine Kanimba. Karine Kanimba rero mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru yavuze byinshi cyane ku bijyanye n'uburyo u Rwanda rwakomeje kugenda rwumviriza ibiganiro bye cyangwa se mu kuneka amakuru ye umunsi ku wundi. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International uratunga agatoki ikigo NSO Group gifite icyicaro muri Israel ko cyaba gifasha ibihugu mu bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu, byibasira impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi hirya no hino ku isi. Raporo y'iryo shyirahamwe ivuga ko telefone zirenga 50,000 zaba zarumvirijwe cyangwa se zikinjirwamo bene zo batabizi hifashishijwe ikoranabuhanga ry'akamasho ka Pegasus rikorwa n'ikigo NSO Group. Iyo raporo irashyira mu bakiriya b'imena b'iryo koranabuhanga ibihugu birimo n'u Rwanda, ariko u Rwanda rurabihakana. Ku rutonde rwa bamwe mu bavugwa kuba baratezwa ku kamashu harimo Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina ufungiwe mu Rwanda ahakurikiranyweho ibyaha birimo n'iby'iterabwoba. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Karine Kanimba yatangiye amubwira uko yamenye ko telefoni ye ishobora kuba yumvirizwa. Hashize ibyumweru bike ekipe ya Amnesty International ifatanye n'abanyamakuru baje kundeba bavuga ko bakeka ko GSM yanjye irimo ako kamashu, bansaba nimba bashobora kuyikoraho enquête ngo bayirebemo. Twakekaga ko guverinoma y'u Rwanda iyumviriza ariko nta bimenyetso twari dufite. Rero iyo ekipe yashoboye gukora enquête muri GSM yanjye baza kukonfirma ko bayumviriza.
ako kamashu bagasanze muri telefone yawe y'imbirigi cyangwa se telefone yawe y'Amerika? Bayisanze muri telefone yanjye yo mu Bubiligi. None igihe cyose wabaga uri mu Bubiligi uvugana n'abategetsi b'Ababiligi cyangwa se bo mu bindi bihugu by'Uburayi, icyo gihe cyose barakumvirizaga? Ekipe ya Amnesty International yamenye ko kuva muri janvier niho batangiye kunyumviriza bakakomeza kugeza muri April. Noneho nagiye muri Amerika muri May, birahagarara, ariko ngarutse mu Bubiligi barongeye bakomeza kunyumviriza. Donc ama email nagiye nandikana kumwe n'abategetsi, kuko kuva papa bamushimutse buri munsi ibyo tukora no kwandikira abategetsi no kuvugana n'abavoka na famille kugira ngo tugerageze gukora ku buryo papa bamurekura bakamurika gataha. Ayo ma appel yose nagiye ngirana kumwe n'abo bategetsi cyangwa na equipe yacu yose barayumvirizaga. Urashaka kumbwira ko iyo wavuganaga na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza cyangwa se na Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi cyangwa se n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibyo byose barabyumvirizaga? Bari bafiteho capability yo kuyumviriza, kandi iyo equipe ya confirmye ko bakurikiraga ibintu byose nakoraga. Umuvugizi wa NSO Ariela Ben Abraham yabwiye ikinyamakuru The Washington Post ko telefone z'ibihugu byo hanze zidashobora kuvogerwa n'ako kamashu. Telefone yawe y'imbirigi iyo yabaga iri muri Amerika yashoboraga kuvogerwa n'ako kamashu? Ndi muri Amerika byarabananiye kuyumviriza. Baragerageje, iyo equipe ya Amnesty naho yabonye ko on May 17th cyangwa 17 May mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 17 bagerageje kongera kwamfekta GSM yanjye yo mu Bubiligi, ariko ndi muri Amerika birabananira ku buryo n'izo preuve n'ibyo bimenyetso birahari. Ariko ikiri important kuri iyo date nuko twari turimo turaprepara conference de presse izaba kugira ngo twexpose ukuntu gouvernement y'u Rwanda yatorture papa muri safe house bakimugeza mu Rwanda. Nibyo twari tugiye kwerekana. Rero niho bagerageje kongera kuyinjiramo, ariko bajya kubaza kubona ko ndi muri Amerika birabananira. None se telefone yawe y'Amerika yo baba barigeze bagerageza gushaka nayo kuyinjiramo ngo basesekemo ako kamashu? Ya equipe nayo ya Amnesty yakoze enquête muri GSM zombi niyo muri Amerika, ako kamashu nago karimo. None ubu se iyo utekereje yuko aho unyuze ushobora kuba wumvirizwa n'ibyo uvuze byose bikamenyekana, witwara ute? Wahinduye imyitwarire? Nera ubwoba kubera ko nzi ko iriya leta y'u Rwanda ari imwe itatinya kwica abantu bavuga ibintu bitandukanye n'ibyo bashaka ko bivugwa. Tuzi ko bafunga abantu illegally, ku buryo rero no kunyumviriza nabyo ntago bindangaje ko babikoze, ariko bitera ubwoba. On the other hand, ntago bitudekuraja. Biriya byo tukora buri munsi kugira ngo papa abantu bamenye uwo ari we, kugira ngo abantu bashobore kumufasha kumuvana muri prison yo mu Rwanda, tuzabikomeza. Kandi tuzi ko nabyo ni intimidation tool kuriya batwumviriza no kugira ngo no kugerageza kuducecesha ngo situkomeze ibyo turimo. Kandi ibyo ntago bigeze bikunda kuri papa, natwe ntago bizakunda kutwantimida. Ahubwo ibyo tuzatwera ahubwo nuko ngomba kuhindura ukuntu communica, ngomba kuvugana n'abantu in different ways, ariko ntago tuzahagarara kuvugira papa, ntago bizarangira kugeza igihe papa bamurekuriye. Ariko leta y'u Rwanda ivuga yuko kariya kamashu ka Pegasus ko ntako ifite kwitegeze kagura, ndetse Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga yuko gahenze. Abo bavuga yuko leta y'u Rwanda igafite, bavuga ko bakoze ubushakashatsi ko kamashu bakagasanga mu matelefone yanyu, babahaye ibimenyetso simusiga bigaragaza koko uko leta y'u Rwanda ibikora kandi kwifitiye ubushobozi? Hamaze gusohoka kuva
2019 ko abantu bavuga ko abanyamakuru n'aba-enquêteurs spécialistes bavuga ko u Rwanda uri soupçonné kuba bakoresha iyo software, ariko njyewe ikitangaje nuko njyewe nta problème mfite na gouvernement d'Umunyamerika no mu Bubiligi, nta problème mfite n'abandi n'izindi gouvernement zo ku isi, ifite problème kumwe nanjye ni gouvernement y'u Rwanda gusa. Kandi abashobora kugura kamashu ni amagouvernement gusa, kandi abagouvernement bonyine bakomeje kutugirira nabi kuva kera ni gouvernement y'u Rwanda, donc nibo bonyine bashobora kuba banyumviriza, kandi kuba banyumviriza izo dufite preuve yabyo, nibo bonyine rero bashobora kunyumviriza. Karine Kanimba, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Karen Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda ukurikiranyweho ibyaha birimo n'iby'iterabwoba. Twibutse ko leta y'u Rwanda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko u Rwanda rudakoresha iyo porogaramu nk'uko byatangajwe guhera mu Gushyingo 2019, ko nta nubwo rufite ubwo bushobozi cyangwa iryo koranabuhanga. Minisitiri Vincent Biruta w'ububanyi n'amahanga yavuze ko ibyo birego